Hello viewers, so si nabon chawin ni hupa tu ni kholopi adia Christian te ho adinga ni kholopi chungnung pen ei muso pa pathin thangwa nei piu na hi aje chulei se chunga hin pathin tampi aume ti akizain chule athi thuwa kizan ahin la athau kitai ti pathin khacha akizapu na hi ahin la ei ho pathin thi na in henzo telova chonset gal azo a than kho akuna atho do na ni kholopi ta ei muso chule hoi hile ata san ho zo sia dinga jong ni khat le thi na in henzo lova ama tho bonga I tho diu nep na ei muso chule aphot chit na ni kho tu ni kho day of resurrection a hi lovai le Easter Sunday tia e he no ni kholopi ta ei muso pa pathin a velin thangwa na ei pi vin chule viewers ho zo si jong na bon chawin happy resurrection day a hi lo le Easter Sunday wis kahin bolun a hi tu ni khu lakau ni sim som thum le khana dingin jong thu so la khom ho anasim do kitaw hiti Arambai Tingol Meitei Thel Choi Group Hon 18 Lok Sabha election to kisei in khamga na phabep ana phongwin a hi Manipura Lok Sabha election hi face nia ding a hin hi chito kilhon chun Laisram Rabason Arambai Tingol control room operator chun a seina galai a hi zia election campaign bol hon loudspeaker aman lodiu flag ta do chule public meeting ki ti ho koiman a bol loading in ana phong to in a hi amana seibe na chun mi pi hon campaign bol na ne le cha apan sanga chingthei ta candidate det koi pha MT I namuna gela vote pi pha hitai ati hechi restriction abol lo na thu aseina aman chamna le lungmon theina dingle mi pi ho ga le tola hi zia a huido na dinga ki bol a hi ati Arambai Tingol ten hitabong restriction aphunu win avet sa chu hi le political party khat pen to ki khut job na aneu veti photchi na khat a hi Arunachal State Assembly withdrawal part akicheita to lonin Prima Khandu Arunachal Pradesh Chief Minister pa constituency Mukto SC Tawang district a candidate dangin nomination file abolta lozin and contest in a kaita na hi chule amapan na in BJP candidate som ho withdrawal ni ho a constituency nga a candidate nomination file bol a lozi le SC nga ma opposition candidate nga in withdrawal abolzi in BJP candidate som and contest in a kaido tawin a hi Chief Minister pan media hoko ma akipana anapun na achun mi pi hon Modi ki garanti ata sanji uwa BJP candidate som MLA a kaido a hi adang candidate som nga ho jong hung lo thing che diu a hi ati President Draupadi Murmu in Janhin Indian Prime Minister Louis Ni Zhao na in mi nga hi nga India a award sangpen highest civilian award Bharat Ratna an hom do tai Bharat Ratna ki piho chu Prime Minister Louis Charan Singh le PV Narasimha Rao Bihar Chief Minister Louis Karpuri Thakur agronomist MS Swaminathan le BJP lamkai LK Advani a hiuve Award hop do nakin hi Jani Rashtrapati Bhawan muna anaw mahi Vice President Jagdeep Dhankar Prime Minister Narendra Modi Home Minister Amit Shah BJP National President JP Nadda Congress lamkai le Leader of Opposition Mallikarjun Kharge le lamkai lin tamta anel hauve Prime Minister Louis Chaudhary Charan Singh le PV Narasimha Rao Bihar Chief Minister Louis Karpuri Thakur le agronomist MS Swaminathan hi athi nung sanga kipi a hiuve thulut seidanin President Murmuin LK Advani hi aina agavila award hi akapi ding a hi ati Charan Singh award hi atupa Yayan Singh in asan a PV Narasimha Rao award hi achapa PV Prabhakar Rao in asan a hi chule MS Swaminathan Dr Nitya Rao in apa award asangin Karpuri Thakur award chu achapa Ramnath Thakur in asan a hi Narasimha Rao 1991 to 1996 yuka Indian Prime Minister anahi in ama phatsungin MP Hilo Dr Manmohan Singh chu Finance Minister anatu sa in economic reform anapodo alhan e PM hi masangin Indira Gandhi hile Rajiv Gandhi government a portfolio point mo tata home defense le foreign affair ho anatu e Jani inner le outer Manipur parliamentary constituency a last day of withdrawal a koima withdraw ki bol lo to kilhan in outer a candidate li le inner a candidate group kitet na hiding a hitai outer a candidate li in nomination an bol wa hin bon was scrutiny chipe a hiuve chule Jani chana withdraw ki bol koima lo ji in candidate li hi kitet ding a hitauve outer PCA candidate kitet ding ho su Arfred KS Arthul INC Ge Timothy Jimik NPF Alison Abon me independent le
Esco zone independent a hiwi chule scrutiny a chi pe inner PCA candidate ku koima withdraw ki ball om lo in akite dinga ki gol ha chu a hitawe inner PCA candidate group ho chu maheswar thaunozam RPIA thaunozam basanta kumar singh BJP Dr Angomcha Bimor Akoizam INC Haurumbam Saret Singh independent RK Somendro independent chule moirang thim tumtum sana nongsaba independent a hiwi M tumtum sana election symbol chu code RK Somendro kaiku election symbol chu long a hi lo le kung chule hey Saret Singh election symbol ding hi football player heading a hi Inner PCA nga sepam nilikanta sing Universal Family Party in nomination anapi ludwangin scrutiny a hilnar na anezia anakhila hitai Zanin BJP in Lok Sabha election 2024 ading manifesto committee khat asim do tai members of nilesagi zaw na committee hi Defense Minister Rajnath Singh in alam kaiding a hi BJP National President JP Nadda in Zania Thupun a boldung zuin hiji committee convener ding Finance Minister Nirmala Sitharaman chule co-convener Commerce Minister Piyush Goyal hiding a hi Hichi committee azaw ka he thei ho chu Union Minister Dharmendra Pradhan Aswini Vaishnaw Bhupender Yadav Kiran Rijiju Arjun Munda Arjun Ram Meghwar Srimati Irani Rajiv Chandra Suhkhel ahiwi chule hichi committee a hin state lia chief minister ho jong zaw sa ahiwi ama ho chu Mohan Jadev Madhya Pradesh CM Hemanta Biswa Sharma Assam CM Vishnu Deo Sai Chhattisgarh CM le Bhupendra Patel Gujarat CM ahiwi Bihar Lamkai Sushil Kumar Modi le Rajiv Shankar Prasad UP Deputy CM Kesab Prasad Mauya Union Minister Louis Jor Oram Party Lamkai dang Vinod Taude Radha Mohan Das Agrawal Manjinder Singh Silsa Tarif Mansur le Anil Anthony Hojong Azawe Anthony le Mansur hi minority Christian le Muslim ho thalenga committee azaw sa hiding inakisei Ahung lung ding Lok Sabha election to kimet a district a ki gut na ho le officer ho pan la dan velha ding in Election Commission of India in a good observer ni in janhin lamka ahung phalhan in district election officer DEO DC lam kainain officer ho to anakimu ve janha hung observer ni chu Uchwar Kumar IAS General Observer for Outer Manipur PC le Vaibhav Krishna IPS Police Observer for Outer Manipur PC ahiwetin District Information Officer CC Pula kun press release kadina sege lamka ahung lunhan in mini secretariat complex sunga Churchanpur district ka assembly segment li a EVM VVPAT ki koina strong room and available han e Chuzovin Phelzol district ka assembly segment nia strong room zong old CC pool DC office hop sunga agavelal han e DEO DC Dharun Kumar le SP Sivanan Safin observer te ni hinga district sunga election ki go na le pankila ho anasei pil han e Nodal officer Phabeb Zauna district officer ho akimu pizol hanin observer 10 in 58 CC pool AC sunga Don Bosco Higher Secondary School a polling station le 59 Saikot AC sunga Langjor JB School jong anavil hani Chuzovin Molnom ECA Relief Center a Galjam ho jong anavil hani Russia in North Korea akun ballistic missile gu thimin acha jing eti hulchil dinga expert panel aniki sim pha su sauding atiu chu Russia in veto an bolin a hi Russia in North Korea akun gu thima missile le garment cha tampi UNSC in North Korea chunga sanction a bolwanga ana cho jing a hi UNSC in North Korea in nuclear garment cha asim jing e ati ji a sanction hi 2006 apana ana bol pan hitai hichi UNSC meeting a chun gam som la thumin expert panel review ding atin China voting a abstain ahin Russia in veto an bolin ahi Mizo sin chamta le kigi nazaw lawa Lok Sabha election 2024 nei ding in NSNIM in mipi henga nge na anei NSNIM steering committee executive member Lieutenant General Dr HS Ramsan VC bina ki so nge na lekha khatin naga te chamtha ding de na in mi tamtain a hin na anachan tai melmatian khantal de ding lunggel anei jing a hi dan he a thilneu neu ho a ki saboi loading in mipi nge na anei melmate tha nga koima o loading in jong nge na anei lungtup neya naga te dinga thilki bol naga kus hi changwal le kiloi khom na ho phachom na sa nga sangzo ahin chule India electoral politics khallang pe ahi ati
mizo se tu chung election a lungmong ta gi na jaw lova panche ding a hi naga ten a dei pen chu koi hile akai do do chun naga mi pi phachom na dinga ato ding chu a hi je nge tin thu pun chun a se ye Lok Sabha election phata achil hading dei na ji in janhin Government of Manipur Office of the Commissioner of Excise Manipur mina Additional Commissioner of Excise NG Raman Singha kun order khain ahung lungding June 4 2024 wood sim ni khujaw na April 17 2024 ni khu nilha niden 4 akun April 19 2024 nilha niden 4 toka phase 1 heading April 24 2024 nilha niden 4 akun April 26 nilha niden 4 chen phase ni khu ho hi dry ni khu ti chu zuki khamga na ni khu hiding a hi tin phun do na anane na hi jani chun Jharkhand chief minister ane hi tua zila Hemant Soren jinu Kalpana Soren chun New Delhi a Arvind Kejriwal te in muna Sunita Kejriwal anaki mu pi na hi aman Arvind Kejriwal jinu koma ajipa kimet pu na thu ana phongin a hi Arvind Kejriwal hi tu le tua Delhi Excise Policy case tua Enforcement Directorate custody a umahi hichinu me hangsan te ni ki mu tu na chungchanga Delhi Minister Atis in exa seina chun BJP nu me hangsan ni thudi lova ajite ni ki men hin ki cha sal he inti ati chule mi pi thane na ki leng do lam kai ni agency chum chum mangcha ki mat sa na chunga lungla lo te ni hi pacharum ta hi ati Indian Council of Historical Research ICHR New Delhi sponsor na noya Department of History Lamka College gon na in Jani Jinglam Niden Soma Pet Conference Hall Lamka College muna Netaji's INA and the Northeast during World War II ti thupi mangcha in one day national seminar law hingta anane yunahi kin gon hi phat bi li na ki hom khanin session masa in Dr. Sonthang Ho Kip seminar coordinator in keynote address ane inahi Resource person Professor Retired Lal Dena in INA movement in Tuithapai Tichu Khuga Valley 1944 based on eyewitness account and oral resource di Thupi Pansa in Tuseina Anayin Professor S. Irene in INA Japanese relation ti Thupi Pansa in Tuseina Anayin MD Rafizuddin Sain Captain Naki Amit Chowdhury and Singh INA veteran ti Thupi Pansa in Tuseina Anayin Professor Zhang Manguite in Tribal Freedom Fighter in INA movement Manipur case ti Thupia Pansa in Haulim na anaye Dr. Sonthang in how important was inferred to Netaji during World War II ti Thupi Zang in thu asayin ahi ti Chinjaman Principal Lamka College in valedictory speech ane in certificate hop do na jong ane nahi kin guna Lamka College Principal retired ti Aungjajan World War II veteran jaunan Hupi Sunga academician le scholar hon jong aubu nahi Mar Student Association Tuithapai joint headquarter in Janhin Mar Student Association General Headquarter muna kum 2024 a kun 2026 na lam kai hin poding kilhen na aniu na hi hichia lam kai kilheng do ho chu President Jeffrey Seimang Vice President Bonglen Thom General Secretary Ram Ngayum Songate Assistant General Secretary Larem Sang Infemet Finance Secretary Feni Larthian Sema Treasurer Ruthi Ralsun Ahiwe DBS 1987 Batchle KWZ Hon DBS 1987 Batchle KWU Hon VV Hopan Pinapi Don Bosco 1987 Batch Hon District Sunga Kuki Women Union Lam Kai Ho To Kithu in March 29 ni hu in Good Friday ni hu a thilpha bolwet sa nan Langsing Manbi gam ke ya duty post som nivel duty post sung huding langwa isu tinle amuna village volunteer ho ading ne le cha phebe pe do na aneyu na hi he Good Friday give hi Langsing Manbi duty post sung hu umlowa bole dai athu upo na anei zaluwa duty post sung huding aga pi wa hi dan KWU lam kai langa kun thulut chun aseye Assam Rifle Hon Operation Satbhawana project na noi in jan hin chuchan pu hop sung bijang khopi muna simlai ho lekha sim na ding kyal ho na jalin mi zakhat la somlia pa zakhat la som nga ka kat ding multipurpose study hall khat hon do na aneyo na hi hichin khusunga simlai ho thim jil na lama a khan to ding ole thim vet na ho preparation phata anei theina ding o hi atup tu pi pen a hi tin headquarter IGRS a kun thulut chun aseye saipum wang khoa umlet tin pau in molngat front line a duty ho an hun na ding thingari dim khat a hin pe do jalin athil pha bol na chunga molngat village chief ginlal thomin thuso mangcha in ke pa thu phun na a hin nei na hi chule hi je thing amun chan hin tha thung Young YP Association YV agent headquarter te chunga jong ke pa na thu a phong in a hi
Border Defense Force BDF kiti kiloi khom na khat in nisim 28 March 2024 jana Kuki in Syrdih Hills kis le Kuki Student Organization Syrdih Hills Office akhawa Kuki in Syrdih Hills President Thangmil Len Kipgen le Kuki in Syrdih Hills Vice President Administration Domilol Hokip himlethal mangcha a chen in muna anano khumji uvin Kuki in Manipur le aba kai cheng in nisim som thum March 2024 Saturday 11 am ka ki phongding tia thusu anabolu koima in don na ahin bol lozi in kimin zanhin lungnu mona thu phun ananei na hi nam sepe kiloi khom na KNO le UPF on BDF ho hi nisim thum April 2024 masangeya ahin holdo over upa chona dungzuya phachoina ahin nei sa lo le Kuki in Manipur le aba kai zo sin borthei chan hin ke bolding a hi tin khai khau gangte General Secretary Kuki in Manipur mina thu su chuna sei na hi South Africa gamsunga hoin kaiza chi ho gari bas khatin to sit anato in a hi lungnat ta thu su ki mu chu a hi le Good Friday ni chun South Africa gamsunga hoin kaiding a chi ho bas sun accident atozi in mi tampi anathi na hi hoin kaiding a chi mi pi ho chu bas a lam sa azot pe nun ato nau basu call sela 146 feet na aleng la un apet pet chun mi somli langa in thina atun chapang kumgit mi khatbo anasu chai na hi basu me akun do je in mi thi ho chu akoi chu koi ham tia ke thei poi tin thulut chun ase jin a hi Israel ten Syria gamsung anabol cha akino mi somli le li in thina to Gaza gamsunga chapang mi som thum thi Syria State News Hall Independent Organization Media Report ke mudanin achi sa Friday jingka mata chun Syria khopi Aleppo chu Israel ten abulu wa anakap khumji un Syria sipe ho mi phabe athanun a hi Israel army ho chun Syria gamsung akap nawa mi somli le li in thina atun hichi hol a mi som thum le gup chu Syria sipe ho a hi win mi sagi ho chu Lebanon gama Hezbollah galgu bol ho ahin chule mi khat chu Iranian militia ho ahi tin Syrian Observation for Human Rights chun apong to in a hi mi thi hung bedding in zong akisezi Gaza gamsunga mihim 11 lakhs vel chu gan the ha sata in hin kho amang ta win a hi chapang mi som thum min zong thina atu un chule munchum choma ko na ne la cha hung ke po ho zo si chu Israel ten lam kot zo si atu pha wa asol lu lo hi tai Gaza gamsunga apu lu theilo ji wa ne ding talo a hin chapang athi ho zong hi kela thi a hi vetin Gaza official thu so chuna phong to in a hi Hamas te hi a ki surrender wa lo le Gaza mi pi ho hi kela thi sai ti wa hi Israel ten la Hamas te ka tha chai ka siwa gal hi ka nga lo di wa hi atikinu na hi Hokyam nungsu tasa phailing mul hangsung le gamsung nga tub le veng tum a pong chule hangsung nunglun ho ngai lu na le gyal kho na zala Kuki Christian Fellowship le Mizo Christian Fellowship silong in ki thopi nan sile chen ne la cha nitina ke man cha na ho angai cha thil t-shirt raincoat dal chini von le pona dang tampi a hin thot zalun hangsung mi pi tha khelin kol committee lam kai chengin na chungwa ke pathu sangta ka hin phongu vi nam mi te na ngai lu naw le na thil phobol na ho chung pathin in azat zain phathei na bo taw han ka ke pa ove team vompi kem phailang mall transit station media and publicity department phailang mall area kul committee a kun ki pa thu thot a hin nei una hi ko tu in hung ding lok sabha election to ki se a boina ima lowa ki tup ta a chi la theina dia thu phun bol hung ding lok sabha election phatha cha chi la theding to ki se in ko tu in mi pi te hinga election commission of india a hin election duty a hung ding center for soka boina thei ho a kun ki kang se ding in mi pi te ho tip na thu phun a hin nei na hi Ukite hi India mi khat hi na democracy le framework agreement dungzuya yaman o seila ahia chule buffer zone zo si khusung veng bit vv ho committee bit na dia ipithu zong le buffer zone hi vv ho ve suina ding a hi dan zong information and publicity ko tu a kun thu pun chun asejin a hi Kuki student organization Syrdih Hills a kun hetsa gan theina le ha sat nei zar in eilhun khumu zong le asuna zana kacholi kanangi tilova to bang kha hin tong jing simlai ki loi khom na Kuki student organization Syrdih Hills administration office chu nisim somni lekit March 2024 jan khanga border defense force BDF tia kiminvo hon azia pol bizin anakhaun hichi hi namsunga dia thimjil na simlai chapang hodin gan theine le wangsi na sang pen a hi khatai chule nam mi pi ten he diwa de khat chu a hi le DM University noya 5th semester exam chi thajing la a hi tolhanin answer sheet hard copy zo si administrative office sunga lok a hi su tan University
ki noya last submission phat ki pi masanga nisim thum April kumsang ni le som ni le li ni khule submit ding akigel jing laijin hichini kho ahin khokal kha asim lai ai lo le thimjil chapang hon boina ahin to kha ule nami pi te jo sin border defense force tia kimin wo ho thimona ine chanjo diwin KSO Suhdih hills in hilthim na ahung kinejin a hitin education department Kuki student organization Suhdih hills akuna het sa thupun chun a sejin a hi kipaum ten a chi sani khuwa supi mi ni dimapula pana pangal ho wingala hung to supi ni in wangsina na to di chat na chungchang hichi new sa kun hung ki seina dimapula supi khan na satai na puna in hi chun hichi pangal ho counter wingal counter munchu anadal lunin na satai khol gil na ananejin a hi amana seina achun hiji thuwa ki za achun dimapul muna pangal ho wingal counter akil heilut pejin gi na na sata aga ki polin a hi ati akhat na tu banting le kuki ho chunga tabang lungel lungthim phalo na hin gon ki nova a hi le na counter zo siu ki sumang ding na gari ho jong ki hal hading a hi ati kuki cha te pangal te wingala atawin meite ten athat na ve ti thu ahong ki za ani ni le irus line na pangal te counter nei sun khat cha nom na sa lo diu a hi ati chule athum na manipula bo kuki umahipun pulang dim set gi hi kuki le meite ka part na la jing hoi na nga lo wole following a hi tin a sejin a hi ama hi nampi ngai lu chule tu jung boina jong na sata apan hin la jing mi khat a hi in je chun ama min hi ki sei po pon tin a hin la boina isan gem khana hechi gari chungcha nga jong boina tu yum kha awale report e hin pi win ti chen ga yang request a hin bol a hin chule am ho hi akile movin ipi hile tu nung tu ban le hetabong gari a ku nang tu sit tu dimapur lama boina tu ayum kha awa jong le contact hin bol thewa hi aji chu ama hin khurgil na ahin neiding le nampi ngai lu zala panathei sana pan ahin la ding achi sa ni khwa jong panna sata ahin la jing a hin chule ma khwa jong hi panathei sana pan ka hin la jing ding a hi ti jong Kukitimes ahin he sa talhanin so pipa chunga jong ki pa thu isejun chule malama jong pathenin mapui jing hanlang a bol thei sana nampi puina le ha sana chungaung hi aman jong zo sana pan ahin la jing ding in jong Kukitimes in team na le awna ahin kinejin a hi tuni khuwa dinga thu su la khom in sim do theu hi chan chu hi tan ti